kwihangana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe icyo mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ugomba gukira ni mugwayi. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu mukinga zatiwe arriva evyenja gusa endaje na zumutima. Ni swali tu, neno ambalo tutajifunza leo ni swali. Ni kibazo, ijambo za kumvura munsi na kibazo gusa. Je, unampenda Mungu asilimia ngapi? Ni we ukunda Imana ku rugezo rungana gute kwijana? Percentage zingahe ukunda Imana? Niulizie ndugu yako, unampenda Mungu asilimia ngapi? Ukunda Imana kangahe kwijana? Hapana maneno peke yake, atari majambo gusa, lakini pia na matendo. Ariko nibikogwa. Je, unampenda Mungu percentage ngapi? Ukunda Imana kangahe kwijana? Urugero rungana gute kwijana? Akujibu na kwishure. Alisema ngapi? Yavuze kangahe? 100 kwa 100. Ijana kwijana. Hiyo ni kweli? Uko nukuri. Sawa, tutajifunza, utaangalia vizuri kwamba ni kweli unampenda asilimia 100 au ni 20 au ni 5. Okay, nacho bitwaye turaza kwiga, uraza kuraba yuko ukunda Imana 20 kwijana cyangwa. Ninakumbuka mfano ambao niliwahi kuwapatia siku moja. Ndibuka karorero nigeze kubaha. Pastor moja alikuwa na swali, je, hawa watu wameokoka au hawajaokoka? Umwungere umwe yari afise ikibazo ati abantu banje barakijijwe cyane barakijijwe. Akawa na swali, kweli wanampenda Mungu au hawajampenda Mungu? Kagira ikibazo ati barakunda Imana cyangwa ni hayo ntibakunda. Akapatana na askari jeshi moja. Aravugana n'umusoda. Wakaja wakawa kikundi cha wajeshi. Bazana na basu ari umugwi w'abasoda. Wakaingia kwa kanisa. Winjira mu rusengero. Halafu wakaambia watu. Bacha babwira abantu. Sahi tunakwenda kumuua kila mmoja ambaye atakayemkubali Yesu Kristo kuwa ndiye mfalme na mwokozi wa maisha yake. Kuva ubunye tugomba twica umuntu ari wese aza kwemera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe. Sasa kwa hiyo kuri hivyo tunataka nani ambaye anamkubali Yesu kwamba ni mwokozi na mfalme wa maisha yake na anakubali kufa na Yesu? Kuri ubwo rero ninde yemeye yuko ari Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe? Ni ninde yemeye gufana nawe? Kama jinsi ninavyouliza hapa, wengi wakaweka mikono juu. Nuko mbajije bose bachasha amaboko hejuru, turakunda Yesu. Yule askari jeshi akasema si shida, tutafanya kazi. Wa musoda avuga ati cyo ne tuyokaza reka dukore. Akasema mchungaji, wewe acha tuanzie kwa wewe. Avuga ati pastor reka duhere kuri wewe. Lakini kwa ni deal, wamepatana na pastor, si ndio? Ariko byari ibintu bari bumvikanye na pastor. Alafu akampeleka pastor huko nje mbali kidogo. Bacha mutwara pastor ngao hanze kuri gato. Alafu akapiga risasi juu. Amacha barasa hejuru. Alafu pastor akapiga kelele, nakufa. Pastor atavuga ati ndapfuye. Alafu akarudi kwa kanisa. Akachagaruka mu rusengero. Wakauliza wakufuata ni nani? Ati ukurikira ninde? Kuna mtu aliweka mkono juu tena. Aruhoshize ukoko hejuru kandi. Kila mmoja alisema, unajua mimi na watoto hawajakuwa wakubwa. Ati je urandafisa abana bakiri bato. Samahani, sitakufa leo. Akasinzo ofisisha kufuka. Acha niwasubiri kwanza wakuwe, unaona. Ati banzureke bakure sino basiku. Mwingine nina mchumba, unaona bwana, siwezi. Ati mfisi umufiance sishobora kufa. Mwingine si unajua mimi sina. Urazi je ko ntacho mfise. Bwana tusaidie sana. Amen. Wakati mwingine ikindi gihe Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Yesu alikuwa na bigisha biwe. Akamwambia, akamuliza Petro. Abaza Petero, je, unanipenda? Petero urankunda? Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Petro ilikuwa ni swali kwake katika maisha yake. icyo cyari kibazo kuri ku buzima bwa Petero. Yesu alimuuliza mara ya kwanza, Petro, je, unanipenda? Yesu yarabajije ijya mbere, Petero, urankunda? Akamuuliza mara ya pili, Petro, je, unanipenda? Akabaza Petero igira kabiri, alipomuuliza mara ya tatu, amubajije ijya gatatu, Petro akakasirika. Petero atarashavura Akasema Yesu, bati Yesu, sasa tangu tulikana wewe haujajua kwamba mimi nakupenda? aho twagendaniye nturamenya ko ndagukunda? Bwana sifiwe sana. Amen. Baba yetu ambaye ni babu yetu wa imani, ambaye anaitwa Ibrahim, data wacu ari nawe sekuru wacu ukwizera yitwa Ibrahimu, wakati mwingine kindi gihe Mungu akasema, Imana iravuga, acha nimwangalie Ibrahim kwamba ananipenda. reka dawe Ibrahimu kwa nkunda. Mara kwa mara Abrahamu aliniambia, Mungu nipe mtoto. Rimwe na rimwe Ibrahimu yarabwiye ati, Mana mu mwana. Wakati nilimpatia mtoto kwa uzee wake, igihe namuhaye umwana mu busaza, Ibrahim kweli akaonesha kwamba ananipenda kwa maneno. Ibrahimu aranyereka kwa nkunda ku majambo. Ilikuwa inabidi sasa pendo ni tendo, nione vizuri kwamba ananipenda. Byari bikenewe yuko urukundo ari bikorwa, mbone neza kwa nkunda. Ndugu zangu, upendo si maneno. Nshuti zanje, urukundo si majambo. Usikaone kala ka kijana kanakwambia, unajua ninakupenda sana, unajua wewe ni kama sijui nini, Nuone ka gasore kazabwira ati genda gukunda cyane, urazi wewe ko ari nkintuze. Toi qui circule dans mon sang. Uratembera mu maraso yanjye. Sijui nini mambo ingine huko. Sinzi majambo anyana tanuka. Si maneno. Si majambo. Pendo ni urukundo ni tendo. Ibikorwa. Pendo ni tendo. Urukundo ni bikorwa. Sasa urubwo ikawa swali nibikibazo kwa Ibrahim. Kwa Abrahamu. Wakati Mungu anataka aone kweli kama pendo ni tendo, kama Ibrahim anampenda Mungu kweli. Imana ishaka kubona yuko ko urukundo ari bikorwa, ashaka kubona ko akamwambia Ibrahim, abogira Abrahamu, ninataka unitolee sadaka. ashaka kuntangira kimazi. Tena sadaka ilikuwa ni nyepesi, alikuwa na ngombe, alikuwa na mbuzi, alikuwa na kondoo, alikuwa mpaka na watumishi, lakini hakumwambia nipe mtumishi, hakumwambia nipe ngombe, alimwambia utaweza nipa Isaka, utanipa mtoto wako Isaka. Ibrahim ilikuwa ni swali. Cyari kibazo kwa Ibrahim. Natumai kwamba hakumwambia mke wake. Nizera neza yuko atabibwiye umugore wiwe. Kama ingelikuwa wewe ungemwambia madamu. Yaba wewe bari kubwira umugore wawe. Wake ni watu wanapenda watoto sana. Abagore n'abana bakunda bana. Angelia angekwambia baba. Yamubwiye ati mtama. Mke angelia anasema baba. Umugore ari kurira avuga ati mtama. Samahani, afadhali tumwache Mungu. Ati twofuma tureka Imana. Lakini katoto ketu kauzeheni jameni. Hata akana kacu ko mu busaza. Kamoja. Kamwe. Natumai angeongea hivyo. Ndizera ko yari kuvuga uko. Si kweli? Suko, sukuri. Kama unabisha uende kwa mke wa Ayubu usikie. Nimba warira agendo baze mukayo wumve. Mke wa Ayubu anamwambia Ayubu. Mukayo yabwiye Ayubu, si umtusi Mungu afu ufe. Ndio tukana Imana ugapfumupfa. Kwa maneno mengine, muyandi majambo, ukufe ni olewe na mwanaume mwingine bwana. Ufe ndongo n'undi mugabo. Wewe unagisi unakuwa. Warabo ngene umeze. Bwana saidie sana. Amen. Lakini Ibrahim, aliko Ibrahim alimuonesha Mungu kwamba anampenda 100%. Yabwiye Imana yuke akunda Imana ijana kwijana. Unampenda Mungu 100% ngapi? Urakunda Imana ijana kangahe kwijana? Sasa ile niliuliza ninyi wote mmesema 100%, lakini sasa nauliza mnakaa kimya. Yeye navuga mwese bavuze ijana kwijana ariko uwo muraho. Sinauliza. Ubu ndabajije. Unampenda Mungu 100% ngapi? Ukunda Imana kangahe kwijana? Ibrahim alikuwa na mtoto mmoja ambaye amezaa kwa miaka 100, sivyo? Ibrahim yarafise umwana umwe yavyaye afise imyaka ijana. Sara amemzaa mtoto wake Isaka akiwa na miaka 90, menopause 2. Sara yavyaye umwana wiwe Isaka afise imyaka 90 maze kubanga icamvyaro kabiri tubiharuye. Ninatumai Mungu akikwambia toa mtoto kama huo, ndizigira Imana ikubwiye ngo utanga umwana nk'uyo, utaweza jikuna kidogo kwa kichwa, kwiyagaza gatoya mu mutwe, halafu naambia Mungu hiyo ni jaribu. Cyo ni kigeragezo. Tena uletuambia huwezi kutujaribu zaidi ya imani yetu. Kandi watubwiye kutazotugerageza kubirengeranye n'ukwezera kwa. Inazidi imani yangu. Yarengeye kwezera. Lakini sababu
akampatia Mungu kile ambacho alichomuomba, ariko kubera yahaye Imana icyo yamusabye na akawa mwaminifu mbele za Mungu, na akawa umwizigirwa imbere y'Imana, Mungu alimuhesabu kama haki na baba wa imani wa dunia nzima. Imana yamuharuye nkuko azoba umwizigirwa kandi akaba na sekuruza w'abizera isi yose. Imani ni kuwa nayo hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ibrahim akaonekana mwaminifu mbele za Mungu. Ibrahim aboneka nk'umwizigirwa imbere y'Imana. Je, unampenda Mungu asilimia ngapi? Ukunda Imana kangahe kwijana? Nijibu tena. Nyishura kandi 100%. Sauti zinaenda zinapunguka. Amajwi agenda agabanuka. Sauti ziko zinakwenda zinapunguka. Amajwi agenda agabanuka. Ile mwanzo mlisema mkiwa wengi 100%. Cyabwa mbere mwavuze muri benshi cyane kwijana. Sasa hivi ni watu 20 ndio wanabaki 100%. Ubu ni 20. Lakini nataka kila mmoja wetu ampende Mungu asilimia 100. Ariko unshaka umwe wese hano akunda Imana ijana kwijana. Tunasoma Waamuzi, turasoma Abacamanza 11:34. Mu gice cha 11:34. Nitakuonesha habari ya yungine baba ambaye alimpenda Mungu. Ndakwereka akarorero kundi mu papa yakunze Imana. Tusi wasomaji ambaye atakawa karibu awe tayari kutusomea Waamuzi. Dusabe twinginga abasomyi bari hafi badusomera Abacamanza. Tusomee kwa Kirundi 11. Abacamanza 11 34 murongo 10 mpaka 40 kushika ku 40. Hii ni habari ya baba moja anaitwa Jefta. Iyi ni nkuru y'umupapa umwe yitwa Yefuta. Yule Jefta Yefuta alizaliwa kwa kahaba, yavyawe kumumaraya, na alipozaliwa kwa kahaba yavyawe n'umumaraya, nduguze wakamchukia, inshuti ziwe ziramwanka kwa kosa la kuwa amezaliwa kwa kahaba, kuko yavyutse kumumaraya. Imagine imvire. Je, kuna mtu anachagua atazaliwa kwa nani? Haruwahisemo hazovukira. Sijui kama wewe umezaliwa umechagua mahali utazaliwa. Sinzi ko wewe wahisemo ukuvyara. Watusomee. Badusomere. Waamuzi 11 Abacamanza 11 34 mpaka 40 kushika ku 40. Maze Yefuta aratabaruka aja Misipa. Ashitse iwe umwana wiwe w'umwigeme asohoka kumusanganira afise udushako tw'ingoma, ariko aratamba atarika. Kandi uwo mwana wiwe yari kinege, nta muhungu nta mwigeme wundi yari afise atari uyo gusa. Amubonye yitantamurira kw'impuzu ziwe ati, mbonye ibara mwana wanje, urambabaje ungiriye nabi, kuko navyikuriye mu kanwa nkabibarira Uhoraho, none sinshobora kwivuguruza. Aramwishura ati, data, ko vyakwiviriye mu kanwa ukabibarira Uhoraho, nungenze nk'uko wavuze. Kazima Uhoraho yaguhaye kwihora abasi bawe b'Abamoni. Kandi abarira se ati, mugabo hari ico ngusaba, ube urandetse amezi 2 ngende ku musozi twe n'abagenzi banje ndirire ubukumi bwanje. Se aramwishura ati, genda. Aramusezera ngo aje kumara amezi 2 ajana na bagenzi be, aririra ubukumi bwiwe mu misozi. Maze amezi 2 ashize agaruka kwa se, nawe amugenza nk'uko isezerano yasezeranye riri. Kandi ntiyari yarigeze kumenya icitwa umugabo. Bica biba umugenzo mu Bisirayeli, nk'uko umwaka utashe abigeme b'Abisirayeli bama bagenda kwibuka uwo mukobwa wa Yefuta w'umugeriyadi, bamuririra imisi 4 mu mwaka. Bwana sifiwe. Amen. Basi nakusihi unifuate vizuri. Ndakwinginze uifate neza. Huyu alikuwa ni Jefta. Huyu yari Yefuta. Alizaliwa katika familia ya Kigileadi. Yavukiye mu muryango w'Abagileadi. Na kulikuwa uadui kati ya Wagileadi ambao ni wa Israel. Kulikuwa uadui kati ya Wagileadi ambao ni wa Israel. Hariho ugwanko hagati y'Abagileadi b'Abanyesiraeli. Na kulikuwa kati ya Wagileadi
na Waamoni. hariho urwango rwari hagati y'Abagereyadi n'Abamoni. Sasa huyu kijana uyo musore alizaliwa anaitwa Jefta, yavutse yitwa Yefuta. Bwana akampenda akampatia kumjua. Imana iramukunda imuha kumumenya. Kama jinsi Mungu alikupenda na wewe akakupatia kumjua Yesu, uko nawe Imana yagukunze akuha kumumenya Yesu. Halafu ndugu zake wakamchukia, inshuti ziwe ziramwanga kama jinsi walivyomchukia Yusufu, uko banse Yesu, kama jinsi na wao wanavyokuchukia ndugu zako. Inshuti zawe zikwanga. Halafu kosa la kumchukia unafikiria ni kosa gani? Kosa jatumye bamwangeza ko walimchukia wakisema na kosa kubwa bamwanze bavuga ko afise kosa rinini la kuwa amezaliwa kwa kahaba. Bayo bayavyawe n'umumaraya. Ninakuuliza swali lingine tena, je, mtu anachagua mahali atakapozaliwa? Ndakubajije ikindi kibazo, umuntu arahitamo havuka umuvyara. Si uliona unazaliwa? Niwabonye uvuka. Ongo kweli? Ndabeshe. Sasa wakamwambia ndugu zake, wakamwambia Jefta, baramubwira ati Yefuta, inshuti zibazambwira ati Yefuta, ndugu, inshuti, sisi hatukuzaliwa na wewe kwa tumbo moja. twebwe twavukanye nawe mu ndimwe. Ndio tunachangia baba, lakini mamako alikuwa ni kahaba. Niko twarasangiye data ariko nyoko yari mara. Kwa hiyo haustahili kuishi na sisi watoto ambao tumezaliwa vizuri. Uko rewe nukwiye kuvuka bana natwe twavutse neza. Ndugu zake hao ambao wanachangia baba, inshuti ziwe basangiye se. Si hata wewe waliwahi kukuambia namna hiyo? Wewe nibigeze kubwira gutyo. Wanakuchukia, bakakwanga, wanakutesa, baragufatana nabi, wanakukamata vibaya, baragufatana nabi. Sababu labda kubera kumbure igituma hamchangii mama, kuko mdasangiye umuvyeyi, labda hamchangii baba, kumbure mtsangiye Yesu, labda umebarikiwa kuliko wao, chai warahezaguye kubasumba, labda sijui hiki ama kingine, sinzi kichange kiri. Lakini Bwana anakuja ili apate kukupigania. Bwana anajogira kugwanire. Naweza hujasikia vizuri. Bwana anakuja ili apate kukupigania. Bwana anajogira chone kukugwanira. Walipomfukuza Jefta, bamaze kumwirukana Yefuta, walisahau kitu kimoja. Walibagi kintu kimwe. Walifukuza mwili wake, yukanye umubiri wiwe. Tena hawakubaki na Mungu ambaye amemfanya jinsi alivyo. Kandi ntibasigaranye n'Imana yamugize uko ari. Walimfukuza kaenda na Mungu wake. Baramwirukanya jana n'Imana yiwe. Labda kumbure walikuwa hawajawahi kushambuliwa sababu tu Jefta alikuwa anaishi ndani ya familia hiyo. Bige wategwa muri umuryango wabo kuko Yefuta ariho yaba. Wakati Jefta alipotoka katika familia hiyo, Yefuta yavuyeho, Wamoni walishambulia nchi. Abamoni bakibatera ico gihugu. Walipokuja kushambulia, bamaze kuja gutera, wale ndugu zake za nshuti ziwe walijua talanto au karama ambayo anayo. Barazi taranto cyangwa impano Yefuta afise. Hata kama wanakuchukia, nubwo bakwanga, wanajua karama ambayo unayo. Barazi impano ufise. Hata kama wanakutesa, wanajua una nini ndani yako. Barazi ufise muri wewe. Hata kama wanakusengenya, nubwo bakwipfurizina, wanajua thamani yako. Barazi agaciro kawe. Hata kama wamekuweka mbali, nubwo bakumiye, wanajua valeur yako. Barazi agaciro kawe. Sema mimi ni wa thamani. Vuga uti jendo wa gaciro. Mimi ni wa thamani kubwa. Jendo wa gaciro gakomeye. Jefta Yefuta akiwa zake nyumbani, yibereye muhira, ndugu zake walikuja kumtafuta. Inshuti ziwe zaje wakamwambia grand frère. Wakati ule walikuwa wanamtesa tesa, walikuwa hajamuita grand frère. Siku hiyo wanamuita grand frère. Wakati walikuwa wanakufukuza fukuza, walikuwa hajakuita baba, walikuwa hajakuita mama, walikuwa hajakuita sijui kaka au sijui, lakini sasa hivi wanakwenda kubadilishia jina. Haujaelewa? Sasa hii mwaka 2016 watu wanakwenda kukubadilishia jina kutokana na baraka ambazo Bwana anakwenda kuweka katika maisha yako. Ndugu wa Jefta walipomwona Jefta, wakamwambia grand frère, tunakusihi, tumeshambuliwa
tena tunajua wewe ndiye shujaa ambaye tunaye katika kabila lote. Ni wewe uri ntwari mu dufise hano. Sababu hawakuja ndugu zake peke yake, kuko ni baje arizo nshuti zabo bonyene, walikuja mpaka na wakuu wa mji, bazanye n'abakuru b'igisagara na viongozi wa nchi, n'abatware b'igihugu, wakaja kumtafuta, baza kurondera Yefuta. Leo uno munsi chef d'avenue akujui, chef d'avenue akujui, mukuru w'ibarabara nakuzi, yule nyumba 10 akujui, mukuru inzu 10 nakuzi, chef de quartier akujui, mukuru wa kata, lakini siku atakuja kutafuta, ariko musaza kurondera, na administrateur atakuja, musanera zoza, na ministre atakuja, na DG atakuja, directeur general zoza, na kutabiria, ndakuvugishijweko nuko mpaka niseme kwa lugha, nikugamwe mu ndimi, sina kutabiria, ndakuvugishijweko si mume wako amekufukuza, umugabo wanye akwirukanye, chef de quartier alikuwa kujui, lakini atakuja kutafuta, akikuja mpaka na wakuu wa mji, akazananye n'abakuru b'igisagara, siku kazi wamekufukuza, ukaze ni bakwirukanye, si mpaka watu wengine wakujui, n'abantu benshi, lakini watakuja kutafuta mpaka na DG atakuja, directeur general zoza. Wakamwambia sasa tunakusi uje upigane. Ati turakwingiza zugwane. Nikijaribu kwenda haraka kidogo, ngingerageje kunyaruka, Yefuta akasema hiyo si shida. Akati hiyo si ngorane. Akaambia baba, akati data, ukinipatia niyo wampa kushinda vita hivi, gutsindi intambara, siku nitakaporudi natoka kwa vita, niyo nagaruka mvuye mu ntambara, atakayekuja kunipokea wa kwanza, uzoza kunsanganira uwa bwa mbere. Hakusema kitakacho, ntiyavuze ati ikizoza, alisema atakaye, yani mtu uzoza, nukuvuga umuntu atakaye nipokea mara ya kwanza, uzonsanganira ubwa mbere, yule uyo nitamtoa kama sadaka, nzomutanga nk'ikimazi. Amen. Haleluya. Sametoa naziri, ni yatoye. Wewe umeahidi mwaka jana, wewe ni wasezeranye mwaka wetu, ulimwambia Mungu ukinifikisha mwaka 2016, ni wavuza ati niyo washikie awashikana muri 2016 mwaka nitakutendea hili na hili na hili, si ulisema hiyo? Korera ikiniki ni wabivuze. Yefuta akaenda kwa vita, agenda mu ntambara, alipigana, akapigana vita vikali, aragwana intambara zikomakomeye, akawagonga wachapa wale jamaa wote, akawaua, bakubita bose arabica. Aliporudi kwa nyumba sasa, agarutse mu nyuma, akamkuta binti Yefuta, agasanga mwigeme wa Yefuta. Biblia haijasema jina lake, Biblia ntiyavuze izina ryiwe. Labda alikuwa jina gani? Bayitwa nde? Labda alikuwa anaitwa nani? Kuna binti hapa? Hari mwigeme hano. Au kuna mama hapa? Hari mama hano. Alikuwa na jina lakini hapa hawajasema jina lake. Biblia inasema alikuwa ni binti Yefuta. Biblia ivuga ati ko yari umwigeme wa Yefuta. Yule binti Yefuta akakuja na ngoma. Uwo mwigeme wa Yefuta arazavuza ingoma. Sijui aliimba chorus gani? Sijui atei chorus. Sijui chorus ya kutoka kwa vita na kuwakaje. Sijui chorus wavuye mu ntambara ko Baba ni mkali kwa vita. Baba tatara komeye mu ntambara. Amepiga Waamoni. Yako isaba Waamoni. Amewapiga kawagonga. Yabakubisara wakupiga. Amewaua wote. Yabishe wose. Sasa babangu anarudi. Papa wanje agarutse. Anarudi anafurahi. Agarutse n'umunezero. Baba yangu nimekuandalia chai. Tata wanje naguteguriye chai. Nimekuandalia vinono nyumbani. Umepigana vita vikali baba. Sasa leo uonekane. Mungu amekushindia baba. Amekupigania vita vyote. Mimi binti wako Yefuta, niko hapa tushangilie wote. Ninapiga ngoma yangu nzuri. Baba yangu nasema asante. Labda amepiga chorus kama hiyo. Kumbe abuze chorus hiyo. Alafu akidance, unajua binti jinsi wanajua kudance bwana. Urazi kwa vige mazuri. Labda kwa kana dance mpaka baba anasema kweli. Ako yakumbure yarasanganiye se n'intamba kugeza hashimwe. Wakati baba alipofika, igihe se yashika, labda alisikia sauti kwa mbali. Kwa yumvisijwe rya kure. Hajajua ni sauti ya nani. Ni arazi kwa ijwi rya. Labda alifikiria ni sauti ya yule kijakazi mwingine. Kumbe yavuze ati ni ijwi rya wa mushumba w'inchoreke yiwe wundi.
lakini alipofika kaona ni sauti ya binti Yefta. ariko ashitse avuga ati abona ko hari umwigeme wiwe. Akamwambia, binti yangu unanikosea. Avuga ati mwana wanje urankoshereje. Binti yangu unanikosea. Mwigeme wanje urankoshereje. Nani alikwambia kuja kunipokea? Ndiye akubwiye uzusanganire. Nimemwaidia Mungu kwamba atakayelipokea mara ya kwanza asezeranye mara yuko usanganira irya mbere nitamtoa kama dhabihu. Ndamutanga nk'ikimazi. Swali, ikibazo, alikuwa na mtoto mmoja, tena binti. Yarafise umwigeme, yarafise umwana umwe kandi umwigeme. Tena yule binti alikuwa bikira kama jinsi tulivyosoma. Kandi ujya umwigeme yarakiri isugi nko twabivuze. Imagine una kabinti yako, iyumvire ufise umwigeme wawe. Tena kabinti kamejilinda. Kandi umwigeme yihanganye yicyumva. Kenye kanajua kuimba vizuri na kupiga ngoma vizuri. Kandi azi kuririmba neza na kuvuza ngoma neza. Tena kanapenda baba yake sana. Kandi akunda se wiwe cyane. Sababu mamake sio ndio alikuja kumpokea. Kuko nyina se yaje kumsanganira. Ina maana kwamba kabinti kalimpenda baba kuliko jinsi hata mama alikuwa anampenda baba. Kuvuga yuko umwigeme yakunda se gusumba. Ina maana kwamba na baba alikuwa anapenda kabinti kake sana. Kuvuga yuko na se yakunda kukana kiwe cyane. Paka baba kalia machozi. Akasema, binti Yefta unanikosea. Agati mwigeme wanje urankoshereje. Ingelikuwa ungefanya nini? Yaba wewe wari gukora iki? Ingelikuwa ungesema, baba Mungu samahani. Agati data mana mbabarira. Nana kabinti kangu ni kamoja baba. Anaga kana kanje ni kamwe kagakomba. Lakini tena yule binti alijibu nini? Kandi roja mwigeme yishu yiki. Alisema, baba usiwe na shida. Agati data ni ugira kibazo. Usiwe na shida. Ugira kibazo. Ninampenda Mungu 100%. Ninakubali baba unichinje. Lakini nipe miezi miwili tu. Nende kulilia ubinti wangu. Nende kwa pori nimlilie Mungu. Nifurahi kuona natolewa kama sadaka. Nishimire kuona ntanzwe nk'ikimazi. Si vyepesi. Si vyoroshe. Ongo kweli. Ndabeshe. Kabinti yako akakoga kamwe ulete mpanga uchinje. Uzani gisu kerere. Unajua wakati wa Ibrahim, urazi gihe cha Abrahamu, Mungu alileta kondo. Imana yazanye intama. Labda Jefta alifikiria umure Yefta aribajije. Labda kwa dakika ya mwisho Mungu ataleta kondo na mimi. Umure ku munota wa nyuma na Imana yazanye intama. Hakuleta kondo, ni yazanye intama. Mungu anataka aone kwamba unampenda 100%. Imani cha kuona urugezo rungahe kwijana uyikunda. Binti yule alikwenda kwa pori. Uyu mwigeme yaragiye mu ishamba. Akamaliza miezi 2. Mara mezi 2. Akiulilia binti wake. Aririra ubwigeme bwiwe. Na kufurahia baba yake. No kunezererwa. Na kufurahi jinsi baba yake ameshinda. No gufuneze ukuntu se yatsinze intama. Alisema neno nzito. Yavuze jambo rikomeye. Baba, data, kitu kikubwa au kitu cha muhimu, ikintu gikomeye cyane ikintu cyakamaro, ni kuwa umewashinda maadui zako. Nuko watsinze abansi. Mimi ninakubali unichinje. Je ndemeye unkerere. Ubora tunipe kwanza miezi 2. Ariko umpe amezi 2. Nende nililie ubinti wangu. Je kuririra ukumi bwanje. Uko ready kumtoa binti Yefta? Uriteguye gutanga umwigeme wa Yefta? Sinakuuliza, uko tayari kumtoa binti Yefta? Uriteguye gutanga umwigeme wa Yefta? Hapo Mungu anataka kuone uko nani. Imani cyakibone uricho urinde. Ninauliza sasa swali. Ndabajije ikibazo. Unampenda Mungu 100% ngapi? Ukunda Imana kangahe? Useme kwa sauti ndefu nisikie. Kandi uvuge cyane ndavyumva. Unampenda Mungu kwa 100% ngapi? Ukunda Imana kangahe kwijana? Ngapi? Kangahe? Ngapi? Kangahe? Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Yesu yarafisa bigishwa 12. Mwa wale 12, muri bajya 12, kuna watatu ambao walikuwa wanajidistingue. Harimo batatu bitandukanya. Kulikuwa Yohana. Harimo Yohana. Alikuwa na baki kifuani kwa Yesu. Yaguma mu ruhande mu gikaraza. Kulikuwa Petro. Harimo Petero. Alikuwa anapozema makestion mingi, alikuwa anauliza maswali mengi. Yaguma abaza ibibazo byinshi cyane. Kulikuwa Yuda. Harimo Yuda ambaye alikuwa mchungaji. Hariho ari munyabigega. Na ikiwa unaweza muweka mtu kuwa mchungazina, nimba ushobora gufata umuntu abo munyabigega, ni mtu ambaye anakuwa naaminika. Ongo kweli? Abaru mwizigirwa. Lakini Yuda alipima kwenye mzane. Yashize ku munzane. Akapima mzane kati ya Yesu na pesa, nimpende nani? Aho gati Yesu na mafaranga nkundiki.
Kati ya Yesu na pesa nimpende nani? Hagati ya Yesu na mafaranga nkunde nde? Kati ya Yesu na pesa upende nani? Hagati ya Yesu na mafaranga ukunde nde? Ninauliza useme kwa sauti, kati ya Yesu na pesa umpende nani? Ndabajije uvuge cyane, hagati ya Yesu ukunde nde? Ulimlilia Mungu siku nyingi. Waraririye Imana iminsi myinshi. Ukamwambia Bwana nataka unitendee hili. Ugati ndashaka unkorera iki? Bwana iko tayari kutenda. Lakini anauliza, je, unanipenda asilimia ngapi? Munda kangahe kwijana? Ninakwambia habari ya mtoto mdogo. Ndakubwira inkuru y'umwana mutoya ambaye alikuwa na samaki 2. Yarafise amafi 2. Na alikuwa na mikate 5. Yarafise ni mikate 5. Yesu alipokusanya makutano, Yesu yarakoranije igikorane. Wakaja watu zaidi ya 5,000. Yaharaje abantu barenga 5,000. Sababu walihesabu wanaume tu, wanawake hawakuwahesabu. Kwa kandi baharuye abagabo gusa, abafasoni ni babaharuye. Yesu akasema, akauliza wanafunzi wake, hao watu tuwafanyie nini? Mbona saa za kula zimetimia? Yesu abaza bigisha bati abantu tubakorera iki ko masaha yo kugeza geze, yo gufungura geze? Hapo niliposoma hapo niligundua siri moja. Aho igihe nasoma natahuye ibanga rimwe. Kila mtu ni kama ameficha chakula ambacho alikuwa nacho. Umuntu umwe murabona uko yanyegeje ifungurwa yarafise. Lakini wanafunzi wakamwambia Yesu, akabigisha babwira Yesu, abigishwa babwira Yesu, kuna kijana mdogo hapa, hariho umwana mutoya hano, ana mikate 5, afise mikate 5 na ana samaki 2, afise n'amafi 2. Je, hiyo unaona itaweza kuenea watu? Mbona byashaka gukwira abantu? Walimwambia Yesu sababu yule kijana, na maana kwamba alionesha mikate yake. Itoa ambie Yesu nuko ujya mu sore cyangwa ujya mwana muto yerekanye mikate hiyo. Hiyo ni moja. 2, ina maana kwamba alikubali kwamba mikate yake 5 itakuliwa na watu wengine. Nuko yemeye uko mikate hiyo itaniribwa n'abandi. Yesu akamwambia leta mikate hiyo. Yesu amwambia atizani hiyo mikate. Ndio mikate yote alikuwa nayo. Niyo mikate yose yari. Ilikuwa ni mikate 5. Yari mikate 5 na samaki 2 na mafi 2. Akakubali kutoa mikate yote, hakuacha hata mkate moja. Aremera gutanga mikate yose niyisigareje n'umwe, ili watu wengine wapate. Kugira abantu bandi baro. Unampenda Mungu asilimia ngapi? Ukunda Imana kanga. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe tena. Amen. Acha tumwangalie Petro amesema nini mbele ya Yesu. Petro yavuze mbele. Ile habari nimesema ya Petro. Hiyo navuze vya Petro. Watusomee Yohana 21:15. Wadusomere Yohana 21:15. Yesu anamuuliza Petro, je, unanipenda? Yesu abaza Petro, turankunda? Yesu anakuuliza wewe fulani, je, unanipenda? Yesu arakubaza wewe kanaka, urankunda? Yesu alimuuliza mara 3. Yesu yamwajije inshuro mara ya 3 Petro akasema, sasa hii ni zaidi Bwana. Hii ni zaidi Bwana. Urarengeje. Yesu, hii ni zaidi Bwana. Yesu urarengeje. Sasa hujui kwamba mimi nakupenda Yesu? Yesu kwenda ukunda Yesu. Watusomee Yohana mtakatifu 21:15 mpaka 17. Yohana 21:15 mpaka 17. Yohana 21 kuva ku 15 mpaka 17. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nuko barangije kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yohana, mbega urankunda kurusha aba? Nawe atego, mugenzi, wowe urazi ko nkunogera. Aramubwira ati, ahura imyagazi y'intama zanje. Yongera kumubaza ubugira kabiri ati, Simoni mwene Yohana, mbega urankunda? Nawe atego, mugenzi, wewe urazi ko nkunogera. Aramubwira ati, ragira intama zanje. Amubaza ubugira gatatu ati, Simoni mwene Yohana, mbega uranogera? Petero arababara kuko yamubajije ubugira gatatu ngo mbega uranogera. Aramwishura ati, mugenzi, weho urazi byose, urazi ko nkunogera. Yesu alimuuliza Petro mara ya kwanza. Yesu yarabajije Petero ubwa mbere, je, unanipenda? Urankunda? Petro akasema ndio nakupenda. Petro avuga ati ego ndagukunda. Akamwambia chunga kondoo. Akamwambia ati linda intama zanje. Mara ya pili, ubugira kabiri, Petro, je, unanipenda? Petero, urankunda? Kuliko hawa? Ni 2, unanipenda kuliko hawa? Urankunda gusumbya aba? Akamwambia chunga kondoo.
Mara ya tatu ubugira kabiri Petro akasema Petro ataya sasa Yesu isa ni sana agati urarengeje maana yake hujui kama mimi nakupenda nuzi kunkunda Yesu akamwambia chunga kondoo zangu agati liunda inama Bwana asifiwe sana amen Bwana asifiwe tena amen Unajua mkikutana na Yesu kwa njia kazi huye na Yesu munzira uko ndani ya bus uri muri bus unatoka kwenye benki kupokea pesa huye muri banki guhembwa mshahara wako alafu Yesu anakuambia unanipenda Yesu agaturankunda unafuna mwambia Yesu ndio nakupenda Yesu ndagukunda nini anakuambia leta mshahara huo atizana huo mshahara utajibu nini ukwishuriki Mbona jibu zinakosa? Kunyishu zibuze. Yesu mnakutana naye anakuambia unatoka kupokea unasema ndio. Yesu akwaje tu uvuye guhembwa bwati ego. Umekamata credit ndio nimekamata credit nitalipa miaka 3. Warafashe ide na tego narafashe ngurane nzori ya myaka 10. Ninataka sahi useme ninampenda Mungu percentage hizi kutokana na ukweli wa mambo. Ngomba muri no mwanya uvuga uti genda kundi Imana ku rugezo rungana gute kwijana bivanye n'ukuntu usipende pesa kuliko mwenye pesa. Nukunda amafaranga gusombya nyana amafaranga. Yuda alipenda pesa kuliko mwenye pesa ambaye ni Yesu. Yuda arakunza amafaranga gusumbanya n'amafaranga ari we Yesu. Nimegundua uzuri wa Yesu. Nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenyuriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati umugomba gukira ni mugwani. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu Mukinga Zati